ki pai ba ngai pen lech lagi yang ki sam ki jong phi ka jingle kadang sedang ka jingle kadang sedang bani kwa banong nam ta ki para Garo. For all our Garo brothers and sisters, our fight is not against you. We have nothing against our Garo brothers and sisters. We don't want to take away your rights, neither do we want to compromise with our rights. Katagade ka bangingi ko, banpen sko, kanang makinom sko tuo bakla. Ngiyampat dawa, watang si sinru, bagaman pendono, ya kabha ka jungki. Bat nakamanta kito kibong bagani ke jiki kalaban kita namarkan sakta ay kata 50% to tip bahan nagalan kajiyo kam dia kitrai muluk kitrai juga kalau umum 4% namarkan ke tribal state ngiyi di ke tribal state mlabantu ya kahok kajungi banong man pinyan kat ingi dia kata 50% kamlong applicable ami umizoro uyo kam 4% hari lejong ngiron hok kung tribal Meghalaya bangin dia paling inting dia kata akan raju ke Supreme Court namar takai ke yang kasuri ke parlimen ke assembly ke yang namar jongpi ko ki patba dai namar kata kadau ke preamble ke basdang jong ke constitution jong ke riti senchar ke sedang ke jinganjur jong patba. We the people of India having solemnly resolved to constitute India kata kadai kabasdang kamot mangi upat ba ngirai ban menjor ban pedang ya kariti senchar kadai namta jongi mdai banghap ban yap mangi namta kata kariti senchar lala kariti senchar ka bakla dan kamban pendek katum ka jinglong jong ka por baka jingdawa ka jingi ka jat meriu ko kipat ba ka jingwan jopi ka aimen sim pini yanga Arfly Trek Ahmad Secretariat bangan sedang ya ke home strike. Larki not banong banumpan skap ban pentulun ya kani ke roster system hadian bangila shime kani ke sinjam ban pelong ya ke jing shatngan wat mot bau barden un shatngan tang shisni arsi hadu bapinda penbet katagan kani kabanga kwa banong iapi habaga parti kalarai bangade balek ngakloi balek kumushipai jaga parti nganu mam jaga parti kalarai ban pae ngau ngalam nganlet ban shatkan haga Arfly Trek kan malam ya ke parti haga jidwai bau play un down care un riun sumaringi bonai ni ke jimut ke baskem manum dan dwai ki sawut ki amali namar kadan ke jing persyang ban penpat ya ke PPP menta kadang ke jing ban thiep no ya arut kita ki amali ngin pekai hadu kanu ki klaim kiong dwailem yo kumnu ke jinglong priu yo ki wan ra sitrok te kumnu frai man mo em kini yo sitrok lompat rer tenamar kata kadau dwailem anam dan kanu ke por kabalaban penpat kaban penpra ya ke voice of the people party. We are one. We are united. Kum kita kenongalam jaga parti. Wan nom artatin. Warong ba ni pher jimodem. Kita kin sasdang nang ni shmat. Noi shane angi kum kenongalam ngeni khun haru bangen jo. Ublein kur khui phi kublei shibon kublei shehadar.